Goriando konsensi berjoga konsensi Paraguay. Nagaland berjoga kapitau di Songo nampak joki WPW Kampung ipat ba non Christian joga Voice of the People Party. Ngai ke cukup lagi report tentang rangba ibu punya ini kejilan kemusyawarah wakunjung ngai ke cukup lagi. Nakata Songo kapal pembek ia ke kejilan kapal ajibet nakata jogi kung ke parti panwana preng joki ipat ba non Songo. Ngai ke cukup lagi nampak para rangba lalu iba prosper yang beri treasure dan parti kedui bagi dokumen doni report tentang bau kertong juga parti kedui nanti napo announcement juruskan yang punya don rikat dan bagi bantuan hari report pemerintah pangai ke cukup lagi kampung ibu berbau ubah ke parti kalau ibet bansai madam hari kekenti ke pemerintah pangai sekian payah ke cukup lagi ke kambur pada kambukam kalau nanti joki ipat ba nan solusiong di bawah nakaleng solusiong di bawah marjan bagai solusiong yang dulu perwandan segam ya ke cimpin syai naik ke political parties ke bebun pakhamtam naik ke kertong jom kita ke banyak pun nak ke MDC election hak ini ke cekah bakal sokmen patma namarkum ke Voice of the People Party iyo eklat ban sedang ya ke cimpin syai patma nak kalian berjungi bagai sekian patma maka cimpin syai ke jungi kalau kata kapan kedaulan TV, kapan hikai epi, kapan pitsu epi, kumdu, syual pinjit, ya kita ki kertong, kidong kapan pek, ya kertong, kidong kapan pek ru, ya kita ke parti, ke baki kieng. Makna artian pai ba, akan kekenti ke manta, pin pensap, ya kai baka parti ke dan berong hakmat jompi, ke parti ke jumi, kamdon dak wei pakan nongren, apa kawan nong pai ba. Kini ke parti ke demi parti ke benang kelum lagi political parti baru kelum pok kejelang. Lasanya kau sedang arpoi. Maka election ke beringkong ke baka parti ke lahir madam menyebut. Kini sedang arpoi election Emily. Pada arpsal kini election ke bagi election MP pada. Bagi dah semua berniaga ke jin play. Nak kita ke jangkat hajar. Kibala pinjab dan buram. Yang kertong juga itu pun belum MP baik jangan jadi Dr. Ricky AJ Singkon. Baik baik seorang population nak kita jadi kita jangan kata jarut kita ay kejutan ke berat baik ya ke Voice of the People Party. Mana martian baik baik. Bagi election ke pemerintah. Bagi nang kejutan ke Kambun dan ke Kampalat banyak ke MP election. Orang yang melakukan bantuan baik baik. Ya kaya kejile, jom kita kepada nak kebor, kumpul pimpal limbai babu berbal. Hakaman susun, ya kita ke arpway trigisnam. Nak ada ketong ketanya tapi, bandara sapo rambrai konferensi. Kalau ini payah kuno kita payah lagi. Banyak kun, ban persya, ya kaya kejila jubur, ban kejile ben. Nak ada jom kita kepada nak kebor. Oh hakaman payah lawan bagi pendek. Ini apa kadu, apa ipet mentah payah. Kita kisnong arpway teli la syura jumur nang naik konsensi ke jompi ban penyahat perkara merai konsensi ke bantuan ke tinggi dari airwian baiklah bahkan dia kamja tangan ini kisnong ke jompi dan ini kisi apa support judges apa mudah kisnong baiklah ke bahap penyahat nak kata ke konsensi ke bagi penahak mentah napo konsensi nartian baiklah habia limba artli ki konsensi ban poi syak kata kesnong kabagila penha sepok kanartian konsensi pada kata kali kejile ben kejile sat yu pada hakni election ke pemerintah pak ini sokho pada balai kile pemerintah namar hak kecil perkat kejongki galongba ban mat yang pada upakersan ya ke Voice of the People Party rengi dan kejingat ke baskan pada kampir lada pibret yu pada piparia yu pada tanda betang jingenong kejopi Rengitip sekali ni kawai, bukan bahan kesan. Jika Voice of the People Party, lada piparia satu, jadi kat sabar pipa, upra unsahi upra. Pernahit sekian pada, pernahit sekian. Bagai kesenong macam biru, yang penrokam ya kecil start, kecil sempang, abang ijit, yang kita kinong ilam kecil ini. Orang lagi pada kinong ilam, kibamban kecil kecil, kinong ilam kibalik ben kibalik sat, kibalik piparia, yang apa jadi pada watang. Agar ke MDC election ke pemerintah kumpulan yang ada ke syariah kita seisian empat mereka borlo dari petabron ayat ke jusian ke berat tak ke jompi teliran
peringkat dan bagi way parti konsensi panai kejingsian ke pura jaga voice of the people party nak kalian tunjuk pada Yemar Tatin bagi voice of the people party kan boy ban Sinsyar Marwai apa ke HDC pada po judges autonomous district council kata ada kejingat kedui pada yang bagi ko ringi syania pada jong negeri ke iit ke jong apa ke jong pi upada ubastan upada ubashempang baru pada ubadan ya ke nongrem ke baskem hidong kam pada ban pai kemat syaga voice of the people party kum ke parti pada yang dan nak away pada nongrem apa yang nak playing jong pi upada yang nak pada jong pi pada tang halor atli ke nongrem kanikong ke nongrem ke baningkong ke bahkemat ke balong ke thong ke jong ikum ke parti kelong ban wanra ya ke Sinsyar Khadar ke bakhuit ke basuba amna nak away pada lenti pada ban pembet ya ke jerwat pada sokorot kibadon hapau ke emlang salang pada pokori ke iit ke jonga pada jompi lat nak ke Sinsyar Khadar ke bakhuit ke basuba kata kali ke nongrem jonga voice of the people party ilawan usnem arpo arfly ilawan usnem arpo arsaw bagi wan mentah usnem arpo arsan tak ke MDC election bagi nawan pada ada usnem arpo arpra bagi nak kuat bagi ke nongrem jonga voice of the people party kan long do long snam away puway long song jong negeri biit ke jonga ba kopi bala kani ke nongrem jonga voice of the people party kalong do long snam hanga berapi pai ba long ke jingkermen sesien pat kan wan negeri ke jalan pada negeri biit ke jonga ba kopi kan nongrem ke ba jonga voice of the people party kare kata pai ba mengikran apa dia ke hot long try ke jonga ke jongki kum ki try muluk la ke long ke kendo ke siap ke bang ke di ke kop ke sen wat ke jingit ke jonga ke jompi pai ba kata kadai ke voice of the people party kan yen of your pen lanu bagi kini atli pai ba kinongrem ke baskem jonga voice of the people party ke balapan klepat sesien ya kini ke jela bagi kini geri ke bai ke jonga bar ke jompi iwan ke jompi pai ba ani upor nama kapor kamsya ngan wan bai syakamat bat kapor bat kamat pai ba mengiwan ke jompi di upor kadai nak minta kali ke MDC election pai ba ngem dei bang stu bakra kali kam dei ke MP election kali kam dei ke MLA election pai ba ke jingkala jo sarkar ke nomon lingba ke MDC election ngem dei bang stu bakra oh kakum kerti Riti Sinsyar Negeri India lani ke Constitution of India pai ba ke mau ke bor ke bah clear du hak jelahi kadai ke sarkar jelah bat minta idon ya kata ke sarkar ke bakal ai keteng ke MDA2 pai ba wala dang lai pai ba el kontre kam gotuki upai ba ubabi upai ba ukwa ban perkelano ke sarkar henai pai ba indang hapan yaisha sekumbalais nem pai ba sekumbalais nem ban yaisha ini ke sarkar ke lepen ke belasan ke sarkar ke bangsa pai ba ke bangsu tu ya ke jinge ke jonga apa ke jompi baik kawan susu pai ba ya ke jinglong try ke dui kum ki try mulut pada yang kata pai ba nyong iwan na preng jompi na kanta ke MDC election ya pada syai pai ba kum kita ki pai ba ki berada ke bor idong kaman susu kum kita ki pai ba ki berada ke bor bang jiet lane ban pintamai ya kita ki MLA ki MP ban MDC idong kaman tip pai ba abang jiet UMP idong kaman tip ke kamram ke jong UMP abang jiet UMLA idong kaman tip ke kamram ke jong UMLA pada abang jiet UMDC idong kaman tip ke kamram ke jong UMDC ban pai ba akri ke bor ke bangta ngawan mat jompi ban terwa yaune ukurtong joga voice of the people party kubabu verbal bagi siap pai ba umlong isu sakade ke dom ke than ke jompi bagi dan ke syania nama kita iya kalentia ke jong niu ramba pai ba ulama ya ke jinge ulama ya ke jingleben kamtam nak ke sarkar kabare ban pet ban kbi ya ke bha kamiat jong wei pu wei nong song snong jong ke jela kan lotam ya kita ki nong ikai ki balong maki ki ban ai ke jingsta ke jing shampang ya ki khun ki jong apa ki jong pi hoi babu ke jing shale ben ki jong pi ke jing sha wen kam ke jong pi pai ba jong pi babu wat lada pisong kumba pisale ben dengan ngecam dari kesandor ke jong play barang pelang pi minta pai ya pi babu banlong tau kertong jong voice of the people party bat amar tatien pai ba nama tatien bau ni kertong ubangi penyen nagre konsensi ke jong pi pinai ke jingsan ke barat ba bat uni pasutu ya ke jinge ke jong pai ba
oleh Bandung hantai for district council banyak tai banyak krem ya ke jinge ke jong pai pa hantai for district council hiwan mat jong pi pai pa na kamta kene ke MDC election banjir yau tau ban mi khmat na kamta jonga jong pi hantai hapo district council baka ke kamram jong bi MDC jong pi pai pa ubangin jit ban mi khmat na kamta jonga jong pi ngaswa ban perkenal pai pa ya penting kay ke kamram ke jong ke district council ya pa syan aswa pa bangin kumpul yaki pai pa kay ke district council aku akan perkenal hangi ku kejat meriu pai ba ya history jong kejat meriu nomor 4 apa jongi ngila klep ya ketenai pada ke history jong kejat meriu ngalek ket syabalik hangi si ki bamtang perkenal ya ke history jong kejat meriu barong pai ba iro kam mantip bagi iro kam man shine aswa jong kat kendai spa asal punyo aswa jong kat kendai spa asal punyo asal perang mangapa api ku kejat meriu ngindai kinong India Ihap Malaysia, yang degi dong India, lepas pak, gila ha, apa kajing secara jom bidoli, kabala penahap ini, ha kata ke British India Empire, ha kabala penahap lang berkiwai berkihima, kibana po ritor, ha po jom kajing secara jom bidoli, lepas pak, ha ukat kenai sebab sapunyo, hadian berkidoli kelarai ban mino, nak digeri kebayat kejong apa kejong pi, gila ay ni kung kejat meriu, ya lightly kijing jit, laning dong petian perengki options. Kabaning kong langin pias no berkeri India, kabaan langin pias no kat East Pakistan untuk pur, kabang minta ngitip ya kan kong keri Bangladesh, lani ngilong independent, ngilong lightwood, kong mangilong haswa bagi doli kenwan pelong merau yang apa dia pi, repai ba kong pakai history kan ya tu akan batai. Kita kinong ilang kejongi, kita poy ben pinis no, yang ikut ke judgment real, syakari India, badai lalu kakenai sebab sapunyo, bat sapu pra pada, gila kelalong kinong India, bat pai ba, habala perung ini berkari India, pai ba kita kinong ilang kejongi, agi por kelom canggih sumu, naman kita ni kita kinong ilang pai ba, ki krau perkat ki he jebien, bat ki ramya tai, ki ramya sat, bat ki bat sutu rupat, bat ki bayu jangan. Ya kalau wei ke zona tapi kum kejat meriu. Mas apa perkenal pada apa hadu mentah mana kum kejat meriu. Apa yang kejat meriu kasih. Apa yang kasih kamu kendriam upnar uboi uar maram lingam. Ide kau wei kejat meriu kasih. Kum kasih pada hadu mentah mana. Idon tangkum bakat saulat tam kejingut meriu kum kasih. Pengajong ini lada shibu kasih ji baru lada rak. Yo kasih juga baru nak jelang juga. Lagi nak ikut perlok baru. Kentuk yang apa jadi dia por mentah. Rak balik banbu yang ini. Lekbu yang ini. Tangah po nombak Kolkata. Tangah nombak Kolkata. Mereka ke Jelau West Bengal. Mereka po kori India pak. Tangah po nombak Kolkata pak. Ngini lajak bat minjak. Nama tangah nombak Kolkata. Kejimbun beriu kolong harus sispa sanpusan latam pak. Bagi itu kejat meriu idon, hadu mentam ni, idon tangkum bakat saulak tam pada. Orang Islamu yang kita kena bilang begini berkamtam, you baju bagi kaki, urang JJM di Khosrow. Abang ini punya semua berkeri India, usutu, akum kejat meriu, ini kejat meriu kau berempat, kau berkerpan. Pada ini kata awam, idon kamu yang berkaan, kebanyakan kerpan yang apa jadi kipat riulun sekali idon ketan yang niki jokeri India berkamtam kumukasi. Menurut po Concern Assembly pada, loyo ikhlas. Menurut po Concern Assembly, kaya ke Concern Assembly, kaya kata kaya dorbal beratau kerpan, hadiah negeri India kaya ke jinglan dulu. Pada yang tak pada, kamran jok kata Concern Assembly kalau berperkat. Ya kalau wei jokeri India kebat teman, pan tangatan, pan wandra lade ban senaru pat, ya kata ke Constitution lade ke Riti Sensyar jokeri India, pan Reverend JJM Nukur Sroy, ulayo ya kelak ban rum hanta, banyak saat nak kata jonga joki ban bagi dokam ya ke angka berkerpan, mereka masuk kemen pada, kami mereka masuk, oh kita dalam sibur ki wei pat ki nomi kemat ki wei pat ki benta jokeri India. Kibla Persia yang kata ke jinggawa jong Reverend JJM Nicole Troy. Ini pada hakama kadu Reverend JJM Nicole Troy lolak dan penkongo yang ke Concern Assembly Brokaway bat kamtame lolak dan penkongo
ya Dr. B.R. Ambedkar ko chairman jog drafting committee jog Constitution of India. But kluk pai ba kalarung kata ka kernet ka bandriyo lani ka bangitip ya ka kung ka 6 schedule pai ba nangta isayo ya kini ki Autonomous District Council. Pati kata pai ba iwan ka jampi iwan nangta ka election sa ka District Council. Kenapa pai ba ka District Council ka angker pang nangta jonga ba jampi ka sti pai ba nangta jonga jampi banyada kerpang yang ikum kiret pa chakri ka thanam ningi Jogri India batum ke Jatun Rio kasih pada ketagdei ke District Council hendaknya apa syai rupat hendak upor konta abang ya keren ya ke District Council pada watnum stok baklan ya ke District Council ke badan hapok ke Jela Asam mensua min bagian don ke Jela Asam pada ke District Council kalau ke badan bor duk kata pada kalau ke badan bor duk kata wat kian ke sarkar India wakian juga sarkar Assam hatapur pada kimla bantrai kam haki Autonomous District Council po United Khasi Jaintia Autonomous District Council kimla bantrai kam kerana yo ek jimenjur naga District Council hadu kata kan bo ne bang keren ya ke District Council minta apa pa kam dai isu kum ketua District Council ke bangsa ke bor ke juga laslot bakala duna sibun pada kami ni bak bor bak ikhtiar jog District Council ne pai ba nak kalian ngiyong awat lada ke bor bak ikhtiar jog District Council laslot ya ki bebun ki bentar kalau duna ke bor ke juga hendoi lagi penokam hok ya ka pai ba hadu mentah mene kan de kecil kru nak ta jonga ba jompi kum kejat riu ripat kam tam kum kitrai muluk pai ba ngas kwa menura ta ko ke nuksan mar gemdan ya ko ban keren ban matai beniak lu iki bentar baru ngan surat ta ko pai ba pinsu ba kumno ke District Council ke sti ke jonga ba ke jompi ngan simpai ni wi bentar hak bi le ke kamai ke ji ke jonga ba ke jompi kum kitrai muluk idon lai tili ke District Council apa kerja Meghalaya kata kali ke Khasi ke Jet Hills barka Garo Hills Autonomous District Council bagi dia baru awal pilih pada ke District Council kila pini ia katakan kila pas ia katakan belatih kum ke trading by non-tribals regulation barkat kum kenikaan pada kalau om unu ubam day utrai muluk umla ban surung sa negeri ke jonga ke jompi ban kamai ban kaji ban tray ban kata ban le business ban trekam kontrak ban trekam supply kat bamon klan dayo ya ke jing itu na ke District Council pada klan dayo jing itu dan klan dayo ya kata ke trading license na ke District Council maka ni kejutaan pada kamang mamna kanai la kanai kita ke bamdai ki try muluk la kanai trading license ki nila kanai tak ya kikam ki bamanga pergi ku ki try muluk ngimla antray kene ka balingo pada kam tam na piwan support source lo na pisyong taxi o piwan let's say sa konsensi ke mga kenom yo le pada ka perfect pachui perintah na kasor pada watan na pisyong taxi pada pinap kita ki driver taxi ke babun kim dai isu ki pardo ki parsnam ki jonga pa ka jopi ngai pada lama play plus saki ya kata bat ngong igri way watan ya ka kam driver taxi kabangi ngila ki kun ki jonga ki jompi ngila pada ya kata la sakri na napi o plate po yudu kayo ko bekentang jog jat mriu pada pirung po yudu nyo po na ka sispa ki balong try apa yudu kim de isu ki parro ki parsnam ki jonga ba jopi ladu kidukan ki baye kidukan ki paret barwat ki besyong po madan pada keledai kita ki bamdai ki pardo ki parsnam ki jonga ba jopi den matara pada kidukan menbu e ke jegli syai ke District Council syai ke District Council bat balai kalong kumni pada bagani kala kamai keji ke jonga ke jopi kat barami no wisdom suwe pat kalanang betul na kiti ki jonga pa ki jopi o ngam na igri ki ki babun kini ki MDC ki ben po sarkar pada na do ka MPP ke UDP ke HSBB bat ki way pat o election pada pansong sarong barang mangilawara yang dikian haswa to election ngam hoy to kami tikian kian kapan yada yang apa pi nei pai ba ngam dan jingmot dan yang warna lagi pau bagi spa kian watan ya kan kita don lupa watan kata ke trading by non tribals regulation pai ba kan khanglat ya kita kembali para dua prasna negeri yang jaga jaga jopi ke District Council kamla kan khang ya ki ang ni pai bangi ya kata ke failure
jong district council ngam sinala Banyada nak bertajung apa tapi ringi sokmen bagi so sarung pat kum ke voice of the people party idan yu president ramba jui uba ardan melo saya mo pat ulong CM tang kum mriu benai oh kini ke MBC ki pamta pat ndai ba kilong MBC tang sang snem ru kum bala bencet tu pat iki kiliyo extended term kum ba system mriu snem kila song hangte hapo district council pat Batu uni presiden rang bak jadi hostem arja kaksau ubat tan riu benai kum CM jong ke district council nai kai ko boleh ni rang bak pada hak po bolong CM nama ka yodu ka jupek ka jikbi jong ke Khasis autonomous district council pada kita ke riu benai pada ulo pembek ulo pengkut ulo penunti ya ke yodu Bagan kuat ban ong manga baik-baik. Lada pipoi sipo yodu, sei kendu ikinong song yo po yodu baik-baik kan sei tu maki. Kai ka ni ramba ulale ka balong ka jingker ku. Nak ta ki pardok ki parsam ki jonga pa ki jompi. Ban ong tanga ta baik-baik. Hakin riu nai. Ka bawa ardan umpat kumsiem jong district council. Watang ka wei. Ka trading license klan issue sekta ke bondai ki try muluk baik-baik. Kata dia voice of the party. Sawat yang artiai baik-baik. Sawat yang artiai. Agni ketum riusnem kanot teli. Kani ke district council ke EM ke district council ke form yang kata EM kanot teli ki trading license kila ai sekta gue pat. Oh ki keren it judgment riu. Mo ki keren it judgment riu. Kini baik-baik dari pemang maki. Kita ai kalat kabu. Ya kita kebanuan ban kedi yang kepelian ja kejonga pergi. Oh baik-baik. Yim day berkelet lu kau kerja sendiri. Baik ke district council kini bani ada yang ada di kamtam. Kami day bat kiparlu kiparsam bisui. Kami day bat kendau bersiap. Baik. Ini yim day berkelet. Kani ada po social media. Ngasih po mulai po kamar po mulai kita ngasih ikut po mulai. No. Ngasih kuat merah. Akamat compini po kontai. Kani kadai kabar malingit sekian kelayak mah po social media. Bat ala print kenang, bat hari tuan tangan pensau sepi patma. Oh nyiapkan perkat ma. Siapa ayah kerai ke sini. Nama kini kedai, kai ke baca. Baik kini ke sisi ke bapak lagi. MBC Kamtam, jom ke NPP patma. To the Chief Executive Member Khasis Autonomous District Council. Sir, we the unsigned from the National People's Party MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved and kita tangkap poin penting. Number 1, we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam government regarding the border issue. Kani mereka syaci bapa so CM juga ke HDC, lagi MDC nak NPP, dak bagi orang bagi kita soi ke tengah room, yang hadir mengira terkan, ilarai, bangin ai kejurusan ke kurang, ia kata ke MOU, kebalai soi apa yang government of Meghalaya, but the government of Assam hak bidai, but ke border issue, but kata kedai, ban aino, ban bandino, ban lilano, ia kita jaga. Kibadai jom kejela, jom keri kejona jom pi pai ba. Ban ai ban dia ban lilam, sa kejela Assam pai ba. Kani betul hang ni pai ba. Ngiyo ilo pai ba. Sekarang opat nginong panginan kelep, sekarang opat nginong pangi malak pai ba. Bangangat tersiam pai ba. Baru sikata bila suspek ya kontrekam kejoki hang te ya district council. Malah ni keluar bangta pada ngangit sekian penai ya ke jingsan ke berat pak ya ke voice sama people party pada apa wan nak prank joki kamuan ban kenya pi kum kinyut kinyer kam kenya pi kum kimar kimata balak ban sutiat dak dor lani kum kimra kum ke pelang kum ke masi kum ke sial balak ban tiat ayo pada batang surah ayat nak mat ke rendang la khoi snap labam pada kata kami ke voice of the people party. The voice of the people party. Apa kawan nak prank jom piu pada kawan ban hikai, kawan ban pensyai, kawan ban kedaulati, ban kampung san lalu kata pada. The voice of the people party kawan ban pengkupur yu pada. Kapan stu yu pada. Baka sibut kejonga baka jompi. Om dondor balak tiet ya ke sibut kejonga baka jompi. Om don san spa, om don san hajar. Om don san pawajar, om don lak pada
balak bantiet ya ke sibur ke jonga bat ke jongpi dena matada pai ba ki political party baru isi banta ki sier ba ki ting ya ke VVP balai nei ba ki ting ba atan nei ba ki ting Dr. Ricky J. Sengkan nei ba ki ting ya lani ki noyan jonga voice of the people party balai ki ting ya ke VVP ki ting ya ke VVP dena mar ba ki sotu bau pada kelengkeri udah meringkat bagi voice of the people party kata pada kita yang the voice of the people party tapi dia kan suatu pada ke VVP kawan banten kubur itu wat nomtien yang kita syakri balik kendera alor jompi kita bawa ban berngem suara election oh kita di konsensi kita berngem yuk pada di dan syakri pun berngem yuk kerat real politics kalau kita pada kita berngem yang melakukan kerja ini ingin penduduk skim buat skim mereka ke central government gimana penduduk kebetulan kita pada ngijit syakri ngapa mulai dia mengejok election on yuk pada ada mengai kumulai pada mulai on pada election berikut oh ngasumu iki aksa hajatam kita jit ina dengan ngadu mentah kasih ngamdai melihat tanjung ki aksa hajatam kebelajitnya dengan dewa melihat jom baru sanpo hajar tam kebelajit ni kebamjitnya pada kecing ice cream macam apa mau naik pada ngampet ngamitu manu bekerjaan kibadai hok panyo kiyo kata ni kenongin jom voice of the people party pada kalau pikwa penonra orang kali ini trailer bagi voice of the people party nama VVP kalau penrai katma Persya yang bangsat bampong, yang kata persya yang jinduk, yang kata persya jom jingle siliang kemat pada. Bagi job yang kata meluang job, job yang kata lalu pada kelengkeri, uyakli tang hak voice of the people party. Nilai pada political party kayak bergelek, lagi por ke bawah masyarakat, dokam berbatai, tidak beri ke bernok ke besar, ke bersentang, sawahi mungkin pada dokam melitu mana. Oh pada kebibilan ke rumah pok, kada sekonsel mentang, kan le ekta, kan manra ek sensar kadar ke kuat ke bersumba pada, yang sedang napok district council. Naswa berkemah, por ke sasu, sang ini, yang terkenal pi pada tangan kiri. Kumbasina ye pada kami ke report jom ke CAG lani kata mengitit kum ke AG office kemudian dapat ajan jom DC office proportional kali ke CAG ke Controller Auditor General of India kali ke constitutional body lasnai ke Constitution of India par ke kamran jom CAG ke lapan pek ya ke pisah pada ke babi kali ban penteri kam hok ya ke pisah par ke CAG kalau I likely ke report pada kali ke shibna ke letno kawai ki MDC kemla berajikan ya ki pol nak kebelami kebela aski ban penokam kemla berajikan abamla berajikan ni suatu seru balik ke pisah kebar ke report pai ba ke CG gong dokam ruwen kam mardor ya kita bela tabian kuma prapuar ni prapulai balai nama Police Council dong tamna pai ba omdon kata polisi tungkam lani kata recruitment policy asap kaman longan di sini mengat, tapi kalau tapi ikut, tapi perok, tapi dalam perusahaan di sana. Kata mereka bangsa kepada polisi council, kalau VVP kau lain, pada yang merah, yang ke polisi tapkam, kalau pet polisi council. Mereka balai pada, kata pisah kepada pom keluar. Kalau ni polisi council, bancinai tak building, jom polisi council. Pada itu por bancinai kau wei ke resort, kau macam nanti apa mau lain. Ke resort jom ke district council, kepada kita pom keluar pada pisah kami. Kalau ya kontraktor, limbak siam, limbak iam, limbak ba, kalau limbak pet lalu jom dikemat makanan pok konsensi ke jemaah. Kalau limbak pet yang katakan surat ba, pendai sansot, pendai lingo, lagi poklur, kalami, pendai berpet yang kecintai om iya, bat kelendak, bat ikok dek jiru. Katakan surat kita ini bangsa bampong kepada nepok ke district council. Ngangau kacau lek kenal hadirin ke election arpo arpulan, haswa ke election MP pada upai bak kategori wong no, wong minta te, yang pensiun yupra one election MDC, yang pensiun yupra kepada district council, one election arpo arpura, pagkatay ni katong na biru, upra ulit ang sinsya. Agar kita jelas ke tengah apa kecantik. Ini baik mani program dah. Tetapi kuah banyoi. Kesorkar ke kumno kan warna arpo pra. Kesorkar jom pra. Kesorkar jom VVP pada.
Ong ali ini pensyam minta. Pensyam upra. Apa district council. Ibore ba kendiat kumulong. Iiktiar ba kendiat apa district council. Re ba treyok pa ba. Pin sayui kan ke jingkir ku na kategori perkecat dia. Pangamat petian pa ba. Atit skam ba piwe. Angit skam bu na prenjongi lalong kebilong pa. Denendai. Hora kiti menu lalong kebilong pa ni. Ya bun ki kenrau ni. Apa itu babun gelong kebilong pa. Mo don na prenjong sebik pa ko on penyak no ikun gitu ni. Rakti don antara ini don. Lalu don rumah hak sayuta. Ina be kruit ni supri di kusut. Mo ko on penyak ialah jong ki kruit. Bagi siapa yang ini puasa makan semua akan kenal. Yo Presiden Zelensky jogari Ukraine. Uni Presiden jogari Ukraine. Aku por ke job Presiden jogari Ukraine. Aku por ke Bandung, ke Burung. Apa office rekam ke dulu. Kom Presiden jogari Ukraine bang semua tersuki. Ulah khot eki para menteri ke dulu baru. Aku kamera rekam ke dulu. Ondak tek para menteri jogari baru lapoy kamera. Ulah ongkum ni eki. Wong ngam kuat. Bapinbu ya kedur ke jonga kubu Presiden jogari Ukraine. Aki kamera rekam ke jompi. Wong ngam kuat. Ini wong bu, ajak bapinbu ya kedur ke jonga kubu Presiden. Wong bu ya kedur jogi kun ke jompi. Bu ya kedur jogi kun ke jompi. Balik karena sedau mak patah. Nomor lomba ketua kesuki kawapisong kubu menteri jogga sarkar Ukraine. Wong kali suki kabadonbo. Nak ketua kesuki kini sibun kikam, kini sibun kian, kini sibun ki polisi terekam. Pada kalau ibu ekadur jadi kun jadi, penumle kanu kawan penyak yang kikun kicompi. Pada kejur kau pai bakam, agak arpoi terik, ini mi berhenti, ini awir di pensu, di palok, di parabacan, di bayi, di jonga kicompi. Pada ya, ini dia ayah kau buat kau berkodol kejonga. Ini yang pentemai pat. Dia kali yang pertama yang pasang napot district council. Andai suai kita pai bangun. Agak arpo tarik mendir, agak arpo tarik mendir. Hadian bagi kun, kibadang ki jonga bagi jompi kilatnya. Hadian bagi kun sil, kibadang ki jonga bagi jompi kidang kilatnya. Pada hadian bagi para ki persa ki jonga bagi jompi kibadang kilatnya. Kong lek pek ya gedut mak jompi. Pek ya gedut mak jompi. Ngang ada layu iku. Bangka mampor bagi dan kamrit ni tadi. Ngaju kuduk bagi jiwanya mampor bagi kuduk ni. Ngaju pek yang kuduk kemat kuduk. Kuduk kemat bagi bayi kamu bulu tadi. Mampor kemat bayi kamu bulu. Orang pek yang kuduk kemat kuduk. Pada wadon kelat hadu ke arpoi tadi. Pada pilihan kita pada ngamar mati. Agar arpoi tadi kani kesimpiak tiga tu. Karena mulai penyanyi kebudang merang kesat kekti ke bom kat badan. Jadi kali sebelah tiga jompi. Kali concern di tengah kesyap kebadan. Tengah budang dia kesyap. Jaga voice of the people party. Kemudian wei pai tak. Kemudian pra. Concern dia kesyap. Hakadur kejaga pra. Kublai sibun, kublai siajarmu. Waktu ini pertalang, ini perta edau. Nak kita kesan the voice of the people party. Nak kita parti kedui ayo ya di wan sekemat reform ta. Kau mengile nak kau kecil lang sekoi pat. Upai ba umi. Baru upai ba leran. Baru upai ba nak kisur. Wan ban Christian yang the voice of the people party. Dalam kita siap yang kita percaya kedui. Ngamar pian pai ba. Om dan nak pat kelti. Kajini kau nang kelti ke bang satu percaya. Kadai betang apa ni? Ke VVP Persya yang kiway pat kipol party. Nama kisupo pemerintah alang report pemerintah light lewat dan kesel jam. Ini adalah aksi gitu. Light lewat. Hapura. Sosial, sosial ni peta sosial ni peta dia. Lalu kita satu sosial. Kita nak orang sendiri. Kita nak pendudukan keliti dopi, kisi trade dopi. Orang ini pertalang ni pun minta ada banyak di light lewat. Nadu konsil. Ini peta ada lupra. Hanya isi bandang tak election. Hapura. Kublai sibun, kublai siadalu, kublai kurang yang harus.